بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أبلوان بكا جرتا مرتو نجيني ربي تف رحمني ربي اسنرتي هاجراتو دوبا واني قداني ايغا سلامتيف ولقافني ربي كينا شفتنوها فارفنو ربي دوري علم الرتي كيسفو بؤر أمنتي تينا قدا ربي كينا جبريل بيسيسي جبريل نبي محمد بيسيسي كلام ربي سن الرتي كربي ولدت نقابه الحمد لله رب العالمين دوبا درسين تينا تارقات قرآنا سورة وأرقى أنسنو سورة الكافرون سورة جدمت إيقالة سورة الكافرون جدمت سورة توني سورة كافرون توني نزلت نبوت إسيني بعد سورة الكوثر eega suuraan kawsar buuteen boodatti isitu bu'e qaraatii keessatti illee walumatti aanti yoo suuraa kawsar xumurre suuraa tana aansina akkuma qaraatii keessatti walitti aantu bu'iinsi isiin rabbal caalamiina biral'ee buute gama nabi muhammaditti walitti aantiya suuraan tun سوروان أسو رسول كينا صلوات ربي وسلامه عليه مكة كيس جرمبوت الراتات إسيني ابن مسعود فانتي حسن فانتي عكرمان فانتي أكجدني مكة كيس بوت سورة سورة زمن مكة نبييتشتا أنبوت الراتات جدن suuraan teennatuni aayaanni isii aayaata jaha akkuma namuu yoo musahafa qur'aanaa bantallaaltanii namuu arguu danda'utti isiin aayaatuma jaha aayaata jaha aayaanni jahaan tuni kalimaan carabaawan isii keessatti walitti qabame 26 دوبا كلمة دقدمي جهتو آيات جهان تنا كيسا ولك أبامي جرايا كلمة دقدمي جه إسيني أمو قبين إسي يو كان حرفي تكا تكان آيات جهان كان يو حرفي تكا تكا لكوفنه حرفي نساء 94 afurtamii fi afurii sagalii jechuun 94 aayaanni isii 94 sagaltamii fi afuriya 94 namni suuraa tana qara'e xuruufa 94 dubbisee isii xumura harfii takkarrattu yoo rabbi kudhannuu hiree hudhaniin bakka 94 obboloo wallaala wanni akkana kalimaa takka takkaan sawaabatti argatanii yoo kalaama rabbal caalamiinaa taate malee injiruya duuba suuraan tun suuraa kawsarii walitti aante qaraatii keessa bakka takka kaayamtee ollaa walitti taate suuraan tun lamaaniya مالف ولدت أنت جنان علماء إسلام سري تنيوه مني سورة كوثر كيسة ربنا بمحمد نجبري
anaa kanaa salaatii anaa kanaa qaliina shakkaree anuma qofaaf godhi jedheeni itti haasa'e jechuu. Eega suuraa san keessatti ikhlaasa dubbate warra ikhlaasa rabbii san malee waan biraa gabbarulletu jira. Orma biro ka rabbi malee waan biraa gabbarutu jira. Ka ibaadaa rabbiif hin qulqulleessine jira jechuu wal fakkeenna waan qabduuf faallaa sanii suuraan tun dubbattiya. Tuuba suuraa tana keessa ayaanni shaaramtuu taate ni jirti moo hin jirtu jedhanii culamaa'iin islaamaa nu haasawanii ayaata takka ta shaaramtuu taate jira jedhan. Ayaanni xumuraa ta jahaffa'a sun lakum diinukum waliya diinii ta jettu tuni hiikoo takkarratti deemnee ni shaaramte jedhan culamaa'iin islaamaa. Akkana jechuuni isiniif tahaa diin keeysanii anallee diin kiyyanaaf tahaa akkuma jiraattan kana jiraadha yoo jechuu taate yeroo duraati malee eega rasuulli rabbiin isa jabeesse muslimtootan ayaata sayfii ta warra diinii islaamaa fudhatuu diide isaanin loli hanga isaan diinii seenanitti jettu santu isii shaare jedhani. Duuba gaafa ammoo waan isin dalaydan galanni keeysan isin eega rabbi biratti anallee galanni kiyyana eega yoo jechuu taate gaafas ayaanni ishaaramneya. Duuba suuraan teennatuun hadiisa hedduutu darajaa suuraa tanaa him'uu keessatti dhufeeya. Hadiisa hedduu suuratul kaafiruunaa tana qur'aana keessa isin darajaa khobxaawaa tokko ni qabdi jettee hadiisa nuu himte hedduu dhufe. Hedduu sanirraa tokko hadiisa ya muslim jaabirirraa odeeffame rasuulli keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi jaabir akki jedhu ni qara'e suuraa tana qara'e. Raka'aa lamaan xawaafa yoo hajjiif deemee xawaafa torba godhee nabiyyicha irraa bahani raka'a lama xawaafa ta salaatamtu jiraya. Yooma raka'a lamaan san keessatti raka'a duraa keessatti biqul huwallahu ahad qara'anii rasuulli keenna sallallahu alaihi wasallam raka'a lammataa san keessatti ammoo qul yaa ayyuhal kaafiruuna qara'anii. Akkasuma ammallee salaata witrii kan salaatan akka hadiisa ubayyii keessatti nu addeeffametti rasuulli sabbih isma rabbikal a'laa raka'a duraa keessatti qara'e raka'a lammataa keessa qul yaa ayyuhal kaafiruuna qara'e raka'a sadaffaa keessa qul huwallahu ahad qara'a jechuutu jiraya. Darajaan kana malee jirtulleeni hadiisawwan gari'itu jira. Duuba isin darajaa addaa qabdi. Qur'aana kana rubu'atti qixxaatti hadiisawwan jedhu fa'atu jira. Rubu'a qur'aana kana juza 30 bakka 4tti qoonnee namni isii tana qara'e waan bakka takka sawaaba silaa harka 4 qur'aana irraa tokko san argata hadiisawwan jettu fa'atu jira. Akkasuma hadiisawwan biroolleeni ka rasuulli garii sahaabdota akka baraa'ifa'aan jedhe yoo galgala hirriibaaf deemtu du'aa'ii yoo godhatte eega du'aa'illee godhadhu ammallee akhirri qur'aana irraa wanni ati qaraatee dubbiftuu suuraa tana haa tahu. Yoo galgala hirriibaaf deemtu suuraa tana qara'i rasuulli jechuunutu hadiisawwan addeeffame jira. Duuba suuraan tuni suuraa darajaa hedduu isii keeysatti dhufeya. Duuba eega kana suuraa waan isiin taate fi tartiiba isii mata duree keeysatti eega baranne
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون توبا أجاجني كيرون ربي نبي محمد جئني إسا أجاجو وان الرتبوتك أبدي جئن سورة تنشفت إسي وان اسم بوتف سببا بكما تهتو جرا جدان سبباني أرمي قريشا كيستي بوتي آياني ورا قريشا أرمى قريشا كيستي سان الرها سو كيستي بوتي يو ورا قريشا جداني أكا هارس المعاصفاء كاقما سهميوتا إركفمو akka ammallee caas ilma abii waa'il fa'a akka waliidii ilma mugiira'a fa'a aswad binu cabdi yaaguus isa fa'a ammas aswad binu cabdulmuxalib binu asad fa'a akkasuma umayyaa ilma khalaf fa'a warra biro gugurdaa qureesharraa ka tahani warra qureeshaa keeysa jajjabeennan beekame gugurdaa isaanii keeysatti buuteya warra gugurdaa qureeshaa kanatu wal mari'atanii mee muhammad bira haa deemnuu jedhan dhaqanii duuba waggatti dhufanii maslahaa haa goonuu mee nabi muhammad nulleen diinii abbootii teennarraa dhaalle harkaa qabna atis diinii rabbiin naan ergeen dhufe jette ka aadaa teennarraa goru harkaa qabda maslahaa haa goonu maslahaa akkitti goonu atilleen diin keenna kana nu jala deemi nulleeni diin kee jala deemna akkana jechuun akkamin waliin mala jedhan akkitti waliin malu yeroo garii ati taabota keenna kana waggaa tokko taabota nu wajji gabbari waan silaa taabota nu goonu nu wajji godhi akkaataa taabota nu itti gabbarru nu wajji gabbari nullee masjida si wajji dhayne sanaa tokko nullee masjida keeysatti si wajji rabbi ati gabbartu san gabbarra lachuu dubbii teenna akkanatti haa waliin maslahaa godhannu jedhaniini nabiyyichatti dhufanii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi gaafii tana isaaf dhiheessayya duuba kana keessatti ni beehina waggaa tokkicha kana keessatti yoo diin keennarra gaarii tahe kee fudhanna yoo ammoo diinii keetirra keenna gaarii tahe iflaaltee fudhatta huno akkanatti nu wajji rabbii keenna gabbarnulleen kan kee gabbarraa jedhaniin rabbi duuba orma maslahaa akkanaatiin itti dhufe kana nabi muhammad waan inni isaanin jedhee deebisuuf jawaaba kunoo akkana jedhii deebisiif jedhee aayaata tana rabbiin nabi muhammaditti buuse aayaata tana buuse qul yaa ayyuhal kaafiruuna jedhi nabiyyicha kiyyahu yaa orma kaafirtoota yaa orma rabbitti waaqindeeysitan jarreewwan gugurdaa dubbanne ka akka waliid akka cas akka umayyaa ilma khalaf akka aswad binu muxalib jarreewwan kanaaga jedhi nabiyyicha kiyya yaa warra kaafirtoota ka mushriktoota kanao ka akka ani cibaadaa waan isin gootan taabota keeysan isin wajji gabbaru zamana gariinarra barbaaddan kanao لا أعبد ما تعبدون لا أعبد إن جبر جئين كنو maslahaan isin dhooftan sun diin keeysatti karaa godhamtu uumi laa acbudu in gabbaru
دوبا إن قبروا الآن أمنتنا إن قبروا ما تعبدون وان إسن قبرتن تنا إن قبروا يا من الآلهة الباطلة تابوت أراك إسن قبرتن كنا أن إسن وجن قبروا كنو إسان جئي تابوت أرا ربي أراكنا كإسن قبرتن كنا كنو إسن وجي أن قبروا إساسا واني إسن ربي جتني قبرتن سون إسا رقاة هيمي إسا رقاة هيمي إسا أرا قبر أجرتن إسني إسا أراك إسن قبرتن سن إسن وجين أن قبروا كنو جئية إن قبروا نقبران الرن إيقنا أكنا جئيني هميلي أكا جري رسول وان كان ولين قبروا الراقرام مراتاني شئين جئين كنو رب العالمين نبي محمد جوابت ورسني في ديبئيا ولا أنتم عابدون إسن اللين قبروا إنتاني ما أعبد ربي أن قبروا كان إسنس قبروا إنتاني الآن أما كيسات تكونوا إسن اللين قبروا إنتاني ربي برا قبر آجرتني أن اللين أما كيسات لا أعبد قبروا ما تعبدون وان إسن قبرتن ربي إسن قبر آجرتن كان قبروا الربي توكيتشك واني إسا فكاتون جرسان صفات إسا كيساتي توكوشماته كيساتي ربي أكسي قبر ملي دوبا كاكسي قبرتني كان قبروا ولا أنتم إسن اللين انتاني عابدون قبروا ما أعبدوا إسا أنقبروا ربي أنقبروا كان إسن اللين أما قبروا انتاني ميلا كان إسا قبرا انجرتن سن اللين قبرا انجرتن كيسا نما قبرتن ملي ربي أنقبروا كان هأن إساف إبادة إسا قفاف خبتيسو كان إنقبرتن إسن اللين جدين يتيم جدين كنو ولا أنا عابد أن كن أمس قبرا إنتان في المستقبل أبدا فولدرا كيست اللي أمامي تريف أما قوني ولا أنا عابد أن كن قبرا إنتان كنو ما عبدتم إسا إسن قبرتن سن قبران تاني يوكن عبادة أكا إسن قبرتني سن أن قبران تاني عبادة أكا إسن قبرتني سن تربي إساني وان برا قبران سن فولدرا كيست اللي أن قبران تاني جدين تدرا أما تتنو آياني ما إيتون ولا أنا عابد أن قبرا إنتاني ما عبدتم إسا إسن قبرتن يوكني قبرتي تيسنسن أن قبران تانية يوم فولدور زمنا كيست اللي زمنا إيرا كان كيست اللي هنگ حياة الرجيرو أن قبرا إنتاني بيكا أمامي فولدورة اللي قبرو ولا أنتم عابدون إسن إسنتاني قبرو ما عبدوا إسان قبروا كنا يوكان قبرتي أكان قبروا تنا قبروا إنتاني إسان قبروا كنا فولدرات إسن اللي قبروا إنتاني أكنا جتشوني قرين إساني osoo fuuldura keessatti illee rabbiin gabbarre warra shirkirratti du'u ka rabbiin azalitti dabarsetu jira jechuu nabiyyichi beeksifamanii jiran saniifi walaa antum caabiduuna isin gabbaroo hin taane macaabudu isan gabbaruu kana yookan gabbartii tiyya tana ta rabbi qofaaf godhamtuu taate tana fuuldura keessatti illee isinis gabbaroo hin taane haguma addunyaa tanarra jirtaniyyuu isan gabbaru yookan gabbartii akkan gabbaruu tana gabbaroo isin hin taaneya maalifi
osoo rabbii kana gabbartii warran argatiin gugurdaan kun marruu hedduun isaanii shirki marratti du'an. duuba akka ayaatowwan tun waliin fakkaanneef culamaa'iin akkanatti walii addaan qabaniya. yookaan akki jedhan gariin culamaa'a ayaanni waluma jabeessiti jedhan ta'akiidaf deddeebite jedhan. ta'akiida jechuun jecha tokko yeroo takka jechurra yoo lama itti deebi'anii jedhani irra jabaata. akkam jechu laa a'budu kuno yeroo durallee hin gabbaru maa ta'buduun isa isin gabbartan aalihaa taabota dharaa isin gabbartan san hin gabbaru. walaa antum caabiduuna isin gabbartan maa a'budu isan gabbaru hin gabbartan rabbii an gabbaru isinilleen hin gabbartan rabbii gabbarra. walaa ana caabidun itti deebi'ee rasuul ammallee jechuun kun jabeessuma dubbii duraasan jedhan. walaa ana caabidun an gabbaraa hin taane garaa muradha waan amma silaa maslahaaf jettan tan an gabbaraa hin taane maa cabattum isin gabbartan san gabbaraa hin taane beeka. yeroo lama kunoo irra deddeebi'amee himamuun kun jabeessuya. walaa antum isinilleen akkasuma hin taane caabiduuna gabbaro maa acbudu isa an gabbaru kana isinilleen gabbaroo hin taane. ayaanni duuba lama jarri lachuu deebi'anii rasuuli lama irra deebi'ee rabbiin jedhi isaan jechuun kun wal jabeessiti jedhan. tetteebi kuni ta'akiida takraarri ta'akiida yookaan akka duraa jenne san amma keessatti goone ayata duraa san ayata ammoo sadaffaa mustaqbala keessatti goonaya. ta isaanirrallee haasoftu ta lammataa san amma keessa goone ta afraffaa san ammoo fuuldura keessatti goona gaafasillee wamaa walin tuyxuuya. lakum isiniif taha yaa warra gugurdaa qureeshaa ka mushriktoota kana isiniif taha diinukum galanni keeysan isiniif tahaya. galanni keeysan ما أنتم عليه من الوثنية دوبا قالني كيسا إسن يفتها قالني كيسا وان كنو إسن دلايدن الرق قالني كيسا إسن يفتها إسن إيقتا ولي أنا الإفتها ديني قالني كي عبادة أنقبر الرتي إسقفك أنقبر الرق قالني كي نافتها رب مرة أن اللين إيقتا أكنا jedhiin kun rabbi nabi muhammadiin jedhe gaafa ma'anaa galataa diinii kana goone gaafas ayaanni muhkama bakka jirtiya. khayrii dalagees kaamtuu dalagees galanni rabbi harka jira gaaf kan ayaanni hin shaaramneya. gaafni isin shaaramtu lakum diinukum karaan ibaadaa teessanii isiniif taha. huma an haqa isinitti hime karaan ibaadaa teessanii isiniif taha itti bobba'a irraa isinin dhoowwu. waliya analli iftaha diinii diin kiyya naaf taha. hakunoo an rabbi biraanatti dhufe kanarratti gabbara rabbii kiyya. wama wanni waliin nu gahe hin jirtu jechuu yoo taate ayaanni tuni haga ayaanni seyfi'ii warra kaafirtoota ka shahaadaa dide morma irraa daddarbi jechuun osoo ittin bu'ini duratti jedhan. eega ayaanni seyfi'ii rasuulan kaafirtootan loli jechuun eega buute akkanan jedhaniin diinin biraa diin islaamaa malee hin jiru jechuun. diinin biroo ka rabbi qeebalu ka diinin kan keessii taha namaan jedhani eega ayaanni seyfi'ii buute hin jiru gaafas ayaanni tuni isini shaaramtuudha jedhan. duuba ayata tana culumaa'iin islaamaa wanni irraa fudhatanii nama rabbiin kaleessa azalitti kaafira jedhee dabarseefi jira kuno azalumas kaafira jedhee warra dabarseefi jira. nama mu'mina jechuu rabbiin azalitti dabarseefi jira. ammallee rabbi nabi muhammadii kana jaalallee godhate akka malee
yoo warri mushriktoota waa gaafatu dafee deebisaaf akkana jedhiini ifirraa deebisi jedhaaniya duuba wanni warra muslimaati fi mushrikaa adda baasu iimaana jechuullee suuraan nu barsiifte hanga suuraa biraatiin walitti deebinutti warra jala deemee baratee barsiisu nu mara rabbiin haa godhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.